Wamefurahia sana. Burya abana baba bakeneye kubanezerwa. Ni sana watoto wanapenda kitu ya Rero kuwafurahisha. bishimye banezerewe babishimye badusabye kuzokomeza. Wamefurahia na wametuomba kuendelea. Kandi turabikomeje tugira twapanze inyigisho za buri nyuma y'amezi 3. Tumepanga mpango wa kuendelea na mafunzo yao. Rero tuzosubira duhure nabo mu kwa 12. Disemba tutakutana nao. Ku kwezi kwa 10 kurashira, kwa 11 gushire, kwa 12 usuye duhure nabo. Disemba tutakutana nao. Namwe dusuye duhure mu kwa mbere. Nanyi tutakutana January. Amen. 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 Iyo gahunda rero izahoraho y'amezi 3. Hiyo mpangilio itakuwa ikifanya ya miezi 3 kugira ngo tugere kuchimana ishaka ko tugera, ili tufikie kwa kile Mungu anahitaji, kugira ngo tugere aho Imana ishaka ko tugera mu ijambo ryayo, na tufikie mahali Mungu anahitaji tutafikia kwa neno lake. None rero turatangira twivuga. Tutaanza tukijitambulisha. Turivuga, tutajitambulisha. Shaka ko mubohoka. Nataka muwe free. Mubohoke. Kuwe huru. Cyo ni kimwe icya kabiri mukundane mumenyane. Na cha pili tuwe na upendo na tujuane. Hanyuma rero turatangirira kuri Mumushinga. Tutaanza kwa anti. Umuntu azayivuga amazina yiwe yombi. Mtanajitambulisha majina yake mawili. Na maravuga igihe yapfushije umugabo. Na mwaka ambao amefisha mume ama amepoteza mume. Ye yapfushije umugabo. Time ambayo amepoteza cyangwa avuga imyaka agize mu bapfakazi. Ama myaka ambayo uko nayo kwa ujane. Ubibwira abandi. Taambia wengine. Kuko ubwo n'ubuhamya bwonyine burakomeza undi muntu. Iyo ni ushuhuda yenyewe itamfariji mwingine. Hanyuma aricara. Na baadaye unaketi. Amen. Amen. Ibyo birabagora. Iyo mtaweza. Uvuga imyaka nushake tuvuga umwaka ariko uvuga imyaka ugize mu bapfakazi. Nayo ndi muyimenya. Baragereranya bamugecuru. Ni nyinshi cyane, bamwe twari tutarabaho ariko birakunda, baragereranya. Estimate, mutajaribu. Hanyuma rero nitumara tubone gukurikizaho ibindi. Baadaye tuendelee. Karibu. Amen. Ninamshukuru nimesimama hapa kwa siku ya leo. Ninamshukuru Mungu kukaa nanyi. Mungu awabariki sana. Tukikusanyika kama wajane hawa, Mungu awabariki kwa kuja kwenu. Kuresha iyo ngiyo irakora iyo ufite. Endelea. Naitwa Ana Nyandahirwa. Mwezi yo. Imyaka 3. Umugabo apfuye. Niho yaragipfanye na Rukongo imyaka 3. Yego. Niko mwatubwiye ngo yego nivyo. None ganaje ga muri urusengero nukuri numva muvuga ngo murafasha abapfakazi. Namye nezerwa ndavuga ngo nukuri oya yuru n'urusengero. Nimefurahia kanisa hii ambayo inawajali wajane. Nama numva ndanezerewe mutaragira niko munkorera. Ariko namye numva nezerewe naho narindi barabafashaga ariko nanone ndavuga ngo nukuri nkwire kwa muri urusengero nukuri kandi nabonye ivyo Imana yakoze. Mwaradufashije cyane, mwaradusengeye cyane, twahuye n'ibibazo byinshi, muradufasha. Mudufasha mu buryo bw'umwe. Mmetusaidia, nimejihisi kukaa kwa kanisa hii kwa sababu ya kuwajali wajane.
buryo bw'umubiri mudufasha mu buryo bw'umutima na kiroho. turagwaragurika turagwaza mutuba hagufiya Mara huwa tunagonjeka turagwaza cyane na tunagonjesha ariko mwatubaye hagufiya na mnakaa karibu nasi. Imana ibaheze umugisha mwinshi Mubarikiwe sana na Mungu. muze muguma mufashe abapfakazi kandi muze muguma mudufashe mu masengesho Endelea abapfakazi wajane na kwa kuwaombea. abapfakazi bazabagirwa no gufashwa mu masengesho mukatwibuka nyine abapfakazi baza bicara biganyira ngo se ndaheza abaniki Ni lazima tuwakumbuke kwa maombi. ngo se ndabambika iki ndabasomesha iki Huwa sana sana tunanungunika tukiyatekeleza yale ambayo tutafanya maishani. ariko nukuba mubitekereza mukaduhindurira amateka mukavuga ngo abapfakazi bakwiriye kuba gutya mukabaheza umwanzuro mukabaheza umurongo nukuri Imana ibaheza umugisha. Amen. 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 Asanteni sana. Arakoze cyane. Katwumve ukurikira. Tusikie mwingine. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Shimye Imana nyine kuba turi hano. Nakushukuru Mungu kuwa hapa. Mwavuze nyine ngo tuze tuvuga nyine igihe abagabo bagiye. Njyewe naje hano nyine muri Kenya. Nzambwira abandi ngo Imana ishimwe yanzanye hano muri Kenya. Nawaambia wengine Mungu ashukuriwe amenileta huku Kenya. Nari napfakaye nyine. Nilikuwa mjane. Ariko nshimiye Imana uku nguku tukira abapfakazi. Saa hizi si mjane tena. Dufite Yesu. Tuna Yesu. Dufite Yesu umugabo w'abapfakazi. Tuna Mungu wa mume wa wajane. Ngize imyaka 3. Na miaka 3. Ariko nyene ndi muri uru rusengero. Na niko kwa kanisa hii. Amazina yanje. Majina yangu. Ndi Nyirasine. Oridiana. Amen. Nshimiye Imana. Namshukuru Mungu kuba yaranzanye muri iri torero ambaye amenileta kanisani hili. Nashikiye ahandi. Nimefikia mahali pengine hari kure. Ilikuwa mbali na hapa. Ariko ndavuga ngo reka negere hano. Nikajihisi kukaribia hapa. Ahantu hose nukwegera Yesu. Mahali pote ni kukaribia Yesu. Nshimiye Imana. Namshukuru Mungu yanzanye muri uru rusengero ambaye amenileta kanisani hili. Ukunda komeye. Amen. Nimeimarika. No kuvuga ngo umuntu ni umupfakazi si umupfakazi. Na kusema ni mjane si umupfakazi ni wa wundi utazi Imana. Mjane ni yule ambaye hamjui Mungu. Ariko nyine tuzi Imana. Sasa tunamjua Mungu. Tufasha mu bibazo byose. Na natujali kwa mambo yote. Mambo kadhaa. Shimye Imana kuri uru rusengero. Nashukuru Mungu kwa kanisa hii. Bazabamfasha mu bibazo. Wanatujali kwa maisha. Kama numva nyine ndakomeye. Najihisi na nguvu. Igashira. Na kukata tamaa ikaisha. Shimye Imana yatugiriye neza. Nimeshukuru Mungu ametufanyia vizuri. Kandi abantu b'Imana uru rusengero rw'Imana. Kanisa hili Imana izibafasha. Mungu awabariki sana. Imana ibaha imigisha myinshi. Mungu awabariki sana. Ntacyo twabagororera. Hakuna kile tunawazawadia. Imana niyo ifite ingororano. Lakini kwa Mungu kuna zawadi. Nizabitura ivyo muhaye mukora. Ndiyo atawazawadia. Imana ishimwe. Kandi nyine n'aba bose bari mukuza hano aba bose baje. Hawa wote wamekuja. Nuru rusengero duhaye twegera. Ni kanisa hii tunakaribia. Ni Imana duhaye twisunga. Ni Mungu tunamkaribia. Niwe mugabo duhaye twisunga. Ni mume tunamkaribia. Imana zibaha imbaraga. Mungu awape nguvu. Imana zibafasha mu byo mukora byose. Mungu awasaidie kwa yote. Imana ibagirire neza. Amen. Kandi yabahaye umutima w'urukundo. Amewapa moyo wa upendo. Umutima w'urukundo. Moyo wa upendo. Gukunda umuntu wari we wese. Kwa kuwajali kila mtu. Umuntu nyine azapfusha umugabo. Ukimpoteza mume. Wari ufite bene wanyu bakureba cyane.
ukiwa na ndugu ambao wanakujali, ariko nyine nta muntu n'umwe ugiseruka, ariko abantu b'Imana baraguserukira. watu wa Mungu wanakutujali. Umuntu akumva nyine aranezerewe, Unajisikia furaha. ushimiye Imana kuko yaduhaye abagabo bo kutureba. Tunashukuru Mungu ametupa watu wa kutusaidia. Imana ishimwe, Mungu asifiwe. Imana ibahe imigisha myinshi. Amen. Turavuze Imana izikora, Imana ibongerere byinshi. Amen, amen. Asante sana, Mungu akubariki. Sawa sawa. Mama huyo amesema si muda wa shukrani, ni wa kujitambulisha. Sawa. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Wacha mimi niseme ni asante kwa vile sisi tumekuja wote wajane. Amen. Kwa sababu wakati tuliambiwa tukuje ni vizuri kukuja. Na waravuze ngo hatukujua hawa wachungaji wetu wanatutia nini. Lakini vile tumekuja leo utaona wamefurahia sana. Hata vile tumekuja hata sisi tusikie vile wanataka kutuambia kwa sababu wametushikilia. Kwa majina yangu naitwa Rebeka Nyambura. Amazina yiwe yitwa Rebeka Nyambura Na nimeokoka. Arakijijwe. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Mana n'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Wakati nilikuja kai kanisa, igihe nazaga muri runo rusengero, nimeona mkono wa Mungu. Nabonye ukuboko kw'Imana. Nimeona upendo wa ajabu. Nabonye urukundo rutangaje. Upendo singepata mahali pengine. Urukundo ntari kubona handi. Na nimeshukuru Mungu kwa sababu ya hayo. Nabonye ndashimira Imana kubwo. Wacha niseme ukweli. Nikamvugishe. Si makanisa mengi wanaojali wajane. Bita ku bapfakazi. Ni ngumu sana kuona watu wanajali mayatima na wajane. Ni gakeya cyane kuona abantu. Makanisa ziko hapa zimejaa. Bita kumfubyi n'abapfakazi. Lakini mkitembea kule ndani, ari kugeze muri ayo matorero, kuna shida kwa sababu hawataki kujua maneno ya wajane na watoto wetu. Abo ngabo ntibakenera kumenya ubuzima bwabo. Nayo hiyo si kanisa ile inafuata maandiko. Kandi iryo ntabwo ari torero. Kwa sababu neno la Mungu linasema uli atajali mjane na yatima, hiyo ni maandiko kamili. Ijambo ry'Imana rivuga ko tugomba. Kwa hivyo kanisa hili tunaona mnafuata maandiko ya Mungu. Torero mukurikiza ibyanditswe. Na mimi kwa moyo wangu nimefurahi sana na ninarudisha shukrani. Umutima wanje ndashimye cyane. Hata vile wamekuja wamenitembelea na vile wameonyesha upendo. Buryo bangenderera banerekaga urukundo. Ninasema Mungu awabariki sana. Navuze ngo Imana ishimwe cyane bahumugisha. Na sisi wajane. Natwe abapfakazi. Kuna kitu moja nataka tufanye. Ari kindu tuwe tukiwaombea hawa Karota. Aoge nafakare sinokimenya. Siwezi nikakumbuke time nimekuwa mjane. Niminsi nimirebine. Miaka imepita. Ndabona muri mwebwe mwese ntawaruha. Naona nyote hamukukua. Kandi no bagereranyiza nafakaye duhungutse tuvuye muri Murere. Niko muri 60 twasinya umenya n'imisago yayo. Nikera cyane. Nimekuwa mjane like 60 tukitoka kwa twinuka abandi bavinganje. Kwa vita ya Murere tukitoka huko Ngaji. Imyaka ni myinshi. Miaka imepita sana. Nari mfite umwana umwe. Nilikuwa na mtoto mmoja. Nilikuwa nari mzaye kabiri mfite inda ya gatatu. Nimekuwa nimezaa mara mbili na mimba ya tatu. Urumva ni minsi ni miremire. Munasikia ni miaka mingi. Twari tuyimaze iyo myaka nyine nabyo niko riho mugereranye niko 60 n'ibindi sinyo bimenya. Ni kama bikoze no ebaga no mwikarite sinza nayibaza. Sinza nabita. Siurizie. Sawa twabyubikije. Nuko dushimira Imana yuko yabahaye uwo mwanya. Asanteni kwa kutupa nafasi. Njewe nzamuga sinkina harwa nukuri singiharwa ko ndumufakazi. Nzanyumva hamaga ndetse bimwe nkanga kugenda. Mimi saa hizi ntako tworgikuraho ngo tuvuge ngo turabana. Si mjane arakini. Ariko njewe sinari nkibiharura ngo mvuye no mufakazi. Abafakazi naba ni wadogo. Aba bakirerwa. Aba wakinga wadogo. Nshimira Imana yabahaye uwo muhamagaro wo kurera abafakazi. Nimeshukuru Mungu kwa mwito huu wa kuwaona awajane. Niryo dini Imana ngo izayitaho kurusha irindi ryose gukomera. Iyo ndio kanisa Mungu anajali. Niyo minsi tumaze muzoyigeranya mwe nyine muyimenye. Yego. Ku myaka hiyo. Akoze cyane nani mumugisha mwinshi. Amen. Mwachane waongee sawa. Nizishimo byinshi ari umugabo umwe akababwira
kamusengera ibyo kurya kamusengera n'abagwayi. Iyo ni sawa. Waongee sawa. Naitwa Nyabatunzi Jori. Umugabo wanje yapfuye 2018. Mume amefariki 2018. Ubwo uyu mwaka ugiye gushira niho. Gatatu. Yes. Hii ni miaka kama 3. Karibu 3. Bashimiye kuba nyine mwaduhamagaye twishimiye. Asanteni kwa kutuita. Kwerekana nyine yuko mudukunda kandi mutwitaye. Ni kuonyesha mnatujali na mnautuonyesha upendo. Turazishimiye cyane. Tunafurahia sana. Asanteni. Mani gumugisha mwinshi. Asanteni sana. Umve mukecuru. Amba mugani wabiri twakwibuka Ni kitambo naye ageze igihe kirekire ni muda mrefu. imyaka 20 yashize nienda na nitatu niko nimba tareje Ni miaka kama Karibu miaka karibu 20. 23. amazina yanje nkitwa Zirai Nyakanyeri. Majina naitwa Zirai Nyakanyeri. Abashimye Imana kuzanye muri rusengero ijambo nkunda cyane nuko muza musengera imfubyi n'abapfakazi. Nimefurahia sana kuwa kwa kanisa hii ambayo inawaombea wajane na mayatima. N'imyaka niyongeye tugize mu pfakazi simikeya Na miaka hiyo si chache. ari kunanira barera ari inshuke barakubwimana Imana yabakije ishimwe kandi himbaza. Na tunashukuru Mungu ambaye amelea watoto walikuwa wazee. Amen. Wakakuwa wakuwa saa hizi. Huyu ndiye mtoto wake wa mwisho. Huyu niwe mwana we mto. Sawa murakoze cyane. Asanteni sana. Izina ryanje nitwa Binyuze. Naitwa Binyuze. Maze imyaka 22 mpakaye. Nina miaka 22. Umugabo yapfuye mfite indagishahozi. Mume amefariki, nilikuwa na mimba ya kijana wangu Gishahozi. Uwo ameoa. None nawe afite abana babiri. Na watoto wawili. Murakoze nti dushima ariko turaza gushima nyuma. Asante. Tutakuja kutoa shukrani baadaye. Ariko tubahaye ikaze nyinshi. Tunawakaribisha sana. Imana ibongerere. Amen. Bariki sana. Kandi uyu mwanya muzamuguma mushakishe mwigore. Amen. Huu muendelee kutafuta. Kuko nta kindi gihe mugeze muduhamagara abapfakazi. Hakuna muda mwingine. Tubasakaye inyigisho nyinshi. Tunahitaji mafunzo mengi. Turabakeneye cyane cyane. Tunawahitaji sana. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki sana. Mungu asifiwe sana. Mazina yanje ni Boaz. Naitwa Boaz. Janet. Ndashima Imana naje ko twabaye hano. Nami namshukuru Mungu kuwa hapa. Aho umugabo yapfuye muri kwezi kwa kabiri. Mume amefariki katika mwaka huu. Mwezi wa pili. Mwezi wa pili. Ndipo ameaga. Yes. Asante. Sashimwe Amen. banyita Nyamugisha Jane. Nyamugisha Jane. Niho ngipfakara umugabo yapfuye muri uku kwa gatandatu. Mume amefariki katika mwaka huu June. Ariko turishimye cyane kuko tubaye hano hantu. Tumefurahia sana kuwa hapa. Twaje kumva ijambo ryo kuduhugura. Tumekuja kulisikia neno la kutufariji. Niryo rikenewe muri iki gihe cya none. Ndio inahitajika katika siku hizi. Turabashimiye cyane Imana ibahe umugisha. Tunawashukuru sana, mbarikiwe. Asante. Anigo mugisha. Twese no gushima Imana, dushima Imana Sote ni kumshukuru Mungu kuko Imana yatugiriye neza, kwa sababu Mungu ametuneemisha ikaba yaduhaye umunsi nk'uyu akatupa siku hii wo kuza kumva ijambo ry'Imana. kwa kuja kulisikiliza neno la Mungu. Imana yo mu ijuru ishimwe. Mungu asifiwe Kuba mwadutekereje kwa kutujali. ukuri si bose nyine babibona, Si wote ambao wanaweza yafikiri, ariko twebwe twagiriwe amahirwe lakini sisi ambao tumeneemika tubishimiye mu Imana. Imana yo mu ijuru ishimwe, tunashukuru Mungu sana. kandi natwe tubasabiye umugisha mwinshi. Imana ibahereze umugisha. Asanteni nanyi mbarikiwe.
Amazina yanje nyitwa Abia Majina naitwa Abia Muziranenge. Muziranenge. Umugabo agize imyaka 7. Mume amefariki kuna miaka 7. Apfuye. Miaka 7 ipitayo. Ubupfakazi ni bwinshi cyane. Ujane ni wingi. Ariko iminsi nyine mibi niko novuga. Siku mbaya niseme hizo. Ni imyaka 7. Ni miaka hiyo 7. Murakoze. Asanteni. Yes. Harakoze cyane Imana umugisha. Aha. Asanteni kwa siku ambayo si ya kawaida. Shika microphone vizuri. Imana ikatubonanisha twebwe twese tukaba hano hantu. Mungu ambaye ametupa nafasi ya kuwa hapa. Mungu asifiwe. Na tunashukuru kwa mwito wenu. Mungu awabariki. Naitwa Nyakitanga Elizabeth. Umugabo yapfuye. Mume amefariki 2017. Januari. Hii ni mwaka wa 4. Yes. Tunashukuru Mungu tujali. Mungu awabariki. Amen. Asante sana. Mungu akubariki. Yes. Amen. Amen. Amazina yanje banyita Butoto Nyamikavu. Anaitwa Nyamitavu Toto. Umugabo yapfuye 2013 Mume amefariki 2013 mu kwezi kwa 4 mwezi wa 4 itariki 17 tarehe 17. ubwo mfite imyaka 7 mu bupfakazi. Ina miaka 7 kwa ujane. Ubwo ndabashimiye imigisha Thank you. mwabashije kudutekereza natwe. Twebwe ntituri n'abikanisa ryanyu hano ariko bagumye kuduhata nyine ngo natwe tuze tubane namwe. Tunajifunza hapa, wametuambia nasi tukuje. Mwakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Asanteni, Mungu awabariki. Asante. Imana igumugisha mwinshi. Amen. Naitwa Rusi Nyantonesha. Mume amefariki 2004. Ninamshukuru Mungu kwa kutufikiri. Mumeacha yenu, kuna kazi mingi mungefanya. Mkaona ni vema tukae nanyi. Mungu awabariki. Asanteni. Asante. Urakoze cyane. Imana igumugisha mwinshi. Mungu awabariki sana. Mwarangije? Wamemaliza. Yeah. Nagize ngo haracyari wundi. Wamemaliza. Amashi menshi cyane. Makofi mazuri sana. Mvifanya vizuri. Mugize neza. Nawashukuru zaidi. Ndabashimiye cyane. Kubwo kuivuga. Kwa kujitambulisha. Ibi ni byiza cyane. Hii ni vizuri. Birakomeje. Inaimarisha. Birimo imyaka myinshi. Ni miaka mingi. Harabagize imyaka 40 iri hafi. Kuna wale wana miaka like 40, karibu 40. Bari hafi 40. Karibu 40. Hafi 40. 50 irimo. Yego, 50 iri hafi kabisa. Karibu 50. Abandi 20. Wengine 20 na 20 na abandi 7. Wengine abandi 3, abandi umwaka umwe. 3 mwaka.
Imana yo mu ijuru ibakomeze. Mungu awaimarishe sana. Amen. Amen. Imana ibakomeze cyane. Mungu awaimarishe sana. Kugira imyaka irenga 10 kuwa na miaka zaidi ya 10 mukaba mugikunza Imana na mnaendelea kumpenda Mungu. Imana ibahumugishe. Mungu awabariki sana. Ujye utangiye umwaka umwe Na ule ambaye anaanza na mwaka moja biramukomeza, itamuimarisha. Cyo gituma nashatse ko muvuga imyaka. Ndiyo maana nimependezwa muongee hii. Barya bafite imyaka 3-4 Wale wana miaka 3-4 birabakomeza, itawaimarisha. Amen. 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 Ndashubira mbabazi. Nina swali lingine. Hanyuma nanje mbibwira. Na baadaye na mimi ni nimara tuje mu miga yacu ndavuga ibintu by'ingenzi. Ni baadaye tuingie kwa masomo, nitanena ya muhimu tu. Tuzokomeza atangiye ibintu byiza. Tutaendelea kwa sababu wametuandalia vitu nzuri. Tuzogera kubikomeye mbafite ibintu byiza byinshi. Tutafika kwa mambo makuu. Tuzafatikanya dukomeza ibintu. Tutaambatana na tutafika kwa makuu. Urabambera kandi mikrofone. Mtawapa tena kipaza sauti. Ndifuza ko umuntu azozavuga abana afite. Inahitaji mtu atakuwa akiongea watoto ambayo ako nao. Abo barezi. Ambayo amelea. Aba asigaranye mu nzu. Wale ambaye anabaki nao nyumbani. Abavuge twumve. Aongee tusikie. Ibi mbamba bazana ibyo nza kwigisha. Hii ambayo ninawauliza ndio nitakuja kufunza. Ndaza kubibabwira neza mu ijambo ry'Imana. Nitawaambia vizuri kwa neno la Mungu. Shanga ufite abana bangahe? Wabyaye abana bawe bangahe? Meza watoto wangapi? Bana bavuye abo wabyaye. Dongo kabarera. Bani ndazavuye. Nabyaye abana 7. Meza watoto 7. Urera bangahe? Ndera 6. Urera 6. Kawalea wa 6. Ugufite bangahe mu nzu? Sasa leo uko na ngapi? 2 n'umukazana n'umuzukuru. Na 2 na mkazana na muzukuru. Donc uwasigaranye ingaragu numwe. Sawa, Imana igumugisha. Ninabaki na mmoja ambayo sijamuwekea nyumba. Abana 7. Meza watoto 7. Abahungu 3 n'abakobwa 4. Wareze abukujije ni bangahe? Bose barubatse. Wote 7 wameoa. Imana yo mu ijuru igumugisha mwese. Mama Rebeka, una watoto wangapi? Wenye ulizaa kulea? 3. Abana 3. Yule kuna yule unaye akingali mdogo? Hapana, wote ni wakubwa, ingali ule msichana alirudi kwa nyumba. Yes. Imani igumugisha mwese. Mungu akubariki. Sana. Asanteni. Yego. Ukabarera icyo nico ko turigisha kuri. Izi ni inyigisho. Nabyaye abana 9. Imeza abana 9. Watoto 9. Bose urabarera. Ndera 6. Nikawalea 6. Abandi baratambutse. Yego. Wengine wamepita. 6 bose bari urabakurije ari usigaranye. Nsigaranye umwe utashatswe n'umwana wiwe. Yego. Asigaranye umwe gusa niwe utarashaka. Abandi bose barashatse. Nimebaki na mmoja, wengine wameoleka. Ukoma mashi. Wakomera mashi barakosa kasikesi. Nina watoto 7. Iwe bose ko ari 7 aracyabafite. Wote niko nao 7. Baracyari abana rera. Wakingali watoto ambao nalea. 7. Nabyaye 9. Yabyaye 9. Nimezaa 9. Ariko mfite 5. Sasa niko na 5. Bose ko ari 5 yarabashingiye amashimetse. Mani umugisha mwese cyane. Nanje mfite abana 3. Nami ni 3. Muri abo bana 3 mfite abuzukuru 4. Bose yarabashingiye nawe. Naramfashije, bose barashaka, abandi barashaka. Wote 3 amashimetse cyane. Nimewajengea nyumba. Umugisha warakoze akazi keza. Nabyaye 7. Nimezaa 7. Ninalea mzaro 7 none afite 3 arabareze baracyari bato. Ninalea 3. Asanteni.
nabyaye abana batandatu Mezaa 6. ariko nyine mfite batanu. Saa hizi niko na 5. Ndi yarapfuye. Yes, afite Aho abo batanu ndiyo bose nalea. baracyari batoya, aracyari ko barera Imana imumugisha mwinshi. naje ni barindwi Ami ni 7. ariko abo nareze nyine ku giti cyanjye mfite batandatu, abo nsigaranye batarubaka ni batatu. Nimebaki na 3 ambao asigaranye 3 atarashingira. hawajaoleka. Aracyafite akazi, Imana imumugisha mwinshi. batandatu Mezaa 6. batanu Niko na 5. Zayi batandatu afite 5 aracyari ko barera bose, Imana imumugisha. nabyaye 5 Zayi Ina 5 musigaranye 4 afite 4 ndabafite ko ndabarera. Hao ndio nalea. bose 4 karabarera. Kuna watoto 4, Imana igumugisha cyari mabarera. naje ni barindwi Ami ni 7. maze gushingira abana mfite abandi batatu mu nzu. Imana imumugisha mwinshi cyane. Nimewesha wa Zayi 4. barindwi amaze kubakira 4, Nabaki hasigaye 3. 3 afite mu nzu. Imana ibaha umugisha, amashi menshi Mungu awabariki sana. Iyo ni kazi Makofi nzuri kwa sana. Mungu. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Amen. Imana ibagire neza. Asanteni sana. Murakoze Ndabashimiye cyane. kubwo kubohoka. Ninafurahia hiyo. Shima cyane umubohoka nuko gukira. Nimefurahia kwa kuongea. Sema amen. Amen. Nanje ndi umwungeri hano, Nami ni mchungaji hapa. intumwa Mchungaji mtume. yanita Nteziryayo. Naitwa Nteziryayo. Korera umurimo w'Imana muno. Nafanya kazi hapa. Ndabakunda. Ninawapenda. Ndabakunda. Ninawapenda sana. Ndabakunda kandi cyane. Ninawapenda sana. Ndabakunda cyane. Ninawapenda sana. Ndabakunda cyane. Ninawapenda Kubera sana. ko Imana ibakunda. Kwa sababu Mungu anawapenda Sanzi pia. Imana ibakunda cyane. Nimegundua Mungu anawapenda sana. Turaza kubisoma. Tutakuja kuyasoma. Bituma nanje mbakunda. Nami nikawapenda. Amen. 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 Imana ibaha umugisha mwinshi. Mungu awabariki sana. Turi kumwe na Pastor Revera Eric Tuna mchungaji hapa Nzibonera. Eric Nzibonera. Dukorana umurimo w'Imana. Tunafanya pamoja naye kazi ya Mungu. Abandi bababwiye ni Pastor. Kuna wengine wamejitambulisha Ni pastor. mukuru wa Boaz Foundation. Pastor James ndiye kiongozi wa Boaz Foundation. Ni umuyobozi mukuru. Ndiyo kiongozi. Uriya ni secretary mwanditsi. Na ndugu Rubanda Eric ndiye mwandishi. Abandi tibazi. Na wengine hawajapata nafasi. Babitaho babakurikiranira hafi. Wanawajali sana karibu. Niyo babashize mu ishuri. Ndio wamewaweka katika shule ugira ngo mwiki ili mujifunze. Imana yo mwijuru baha umugisha mwinshi. Mungu awabariki sana. N'ibindi byinshi baracyabibagezaho. Na mambo yengiyo wanapangilia kwenu. Ni muganduka. Sikia vizuri. Ni mukiti. Mukiti. Reka rero dusome ijambo ry'Imana agira dukomeze. Tusome na neno la Mungu na tuendelee. Ninde ubasha gusoma muri mwebwe Kinyarwanda? Nani ambaye anaweza kusoma Kinyarwanda vizuri? Ninde ubasha gusoma? Pata mikrofoni. Kipaza sauti. Some urwandiko Paulo yandikiye Timotheo. Timotheo, wanyaraka ya Paulo wa kwanza kwa Timotheo. Ibice 5 umurongo wa 3. 5 mstari wa 3. Turageza ku murongo wa 16. Mpaka 16. Timotheo wa mbere mwezi gifite inyuguti nini kubera ko ni harehare. Ibice 5 murongo wa 3 tugeze ku 16. Hapo atasoma, andaa kwa kitabu cha Kiswahili utasoma. Mwubahe abapfakazi. Mheshimu wajane. Mwubahe abapfakazi.
mwubahe abapfakazi bari abapfakazi nyakuri bari abapfakazi by'ukuri z'ukuri ariko umupfakazi niba afite abana cyangwa abuzukuru abanze kwiga kubaha abo mu rugo abanze kwiga kubaha abo mu rugo. Umupfakazi ufite abana cyangwa abuzukuru abo mu muryango we wabo no kwitura ababyeyi babo ibibakwiriye no kwitura ababyeyi babo ababyeyi bababyara cyangwa ababyeyi babasebukwe ibibakwiriye kuko ibyo aba ari byo bishimwa imbere y'Imana. Amen. Undi namufashe nawe, undi nafate umurongo wa 5 mwese ngaso umurongo wa 5 turakomeje. Abantu uko murawumva, mwumve iki giteni cyanyu, msikie hii ni yenu. Tugeze ku murongo wa 5 yasomye ageze kuri 5 ihera ku murongo wa 5 umurongo wa 5 hera umurongo wa 5 umupfakazi 5 umurongo wa 5 no kuri 5 yes. Umupfakazi by'ukuri usigaye wenyine. Umupfakazi by'ukuri usigaye wenyine yiringira Imana, akomeza kwinginga no gusenga, akomeza kwinginga no gusenga. Kwa Kiswahili reba muri telefone manywa na nijoro ariko uwidamarariye uwidamarariye abapfuye. Yego, abapfuye ahagaze. Imana igumugisha. Erukira undi nawe nafatira undi usoma umurongo wa 7. Ariko uwidamararira abapfuye ahagaze. Umurumva iki ni icyanyu, nimwe bacandikiye gusa, ikiri mwundi muntu nimwe gusa. uba ategeka ibyo kugira ngo ubategeke ibyo kugira ngo ubategeke ibyo kugira ngo batabaho umugayo. Ariko nimba umuntu adatunga abe cyane abo mu rugo rwe aba yihakanye ibyizegwa, kandi umuntu nadatunga abo mu rugo rwe abahakanye ibyizegwa, kandi aba abaye umubi hanyuma y'abatize
y'abatizera. Imana igumugisha garukira uwundi ninde usoma eza mukecuru umurongo w'icyenda ku telefone kuri hano niho habona cyane mugirire gusa bibone cyane waka ariga ati umurongo w'icyenda yakagire yes naho yakagire umupfakazi ntiyakagira umupfakazi wandikwa keretse amaze imyaka 60 yego avutse yarashingiwe akaba yarashingiwe n'umugabo umwe gusa agashimwa imirimo myiza niba n'imbaraza agacumbikira niba yarariraga abana be yaracumbikiraga abashitsi yarozaga ibirenge by'abera yego yarafashaga abababaye yego yarashigikiraga inzu gukurikiza imirimo myiza yose amen mani mumugisha mwese cyane masimeshi ari undi ushobora gusoma cyangwa pasiteri adufashe nasoma pasiteri nasoma 11 ageze ku 16 mani bahumugisha iki gice ni cyane ni ukugifata mu mutwe apana kugisoma kugifata mu mutwe ngiye kukibabwira mu gitekere mu mutwe ba mama batazi gusoma wamugifata mu mutwe dukomeze 11 Bibiliya yavuze ngo ariko abapfakazi bato ntukemere ko bandikwa ariko abapfakazi bato ntukemere ko bandikwa sura ya 11 sura ya 11 ndio tunafikia kuko iyo bamaze kwidamararira iyo abapfakazi bato iyo bamaze kwidamararira bahirika Kristo yifuza gucugwa 12 baga 12 bakagirwaho n'urubanza kuko bavuye mu isezerano ryabo rya mbere 13 kandi uretse ibyo biga no kugirira ubute bakagenda imihana bagenda imihana bimutse none aha bavuye abagiye ariya ko barahunga baramu babo ko barahunga bene wabo abo bapfakazi ndabafata mu nubunye nyamara si abanyabute gusa ahubwo kandi n'abanyamazimwe bagira amazimwe abo bapfakazi n'abakazitereyemo ibibazo byose bibaye abapfakazi baba barimo bavuga ibidakwiye nico gituma nshaka ko abapfakazi cyo gituma Imana idakunda bene abo bapfakazi bato bashingirwa nico gituma Imana ishaka ko abapfakazi bato bashingirwa aho kuba bene uko bakabyara abana bagategeka ingo zabo tibahe abanzi urwitwazo rwo kudutuka rwo gutuka ikanisa kuko nubu kabera rwo gutuka inzu y'Imana timugatukisha inzu y'Imana kuko nubu bamwe bamaze guteshuka inzira kuko nubu hariho abantu bamaze guteshuka inzira ngo bakurikize Satani kugira ngo bakurikize Satani nihagira uwizera w'umugabo cyangwa w'umugore ufite indushi z'abapfakazi abafashe kugira ngo itorero
ritaremererwa, itorero ritaremererwa, ahubwo ribone uko rifasha abapfakazi nyakuri. Amen. Amen. Mwakiri jambo ry'Imana. Turishimiye Imana. Umesoma kwa kitabu hicho? Unasikiliza vizuri? Asante. Hiyo ni kitabu yenu. Nyinyi peke yenu. Hakuna mtu mwingine. Kwa hiyo sura 5 3 mpaka 16. Ni nyinyi peke yenu. Tiyaba mundi muntu, tiyaba umugabo n'umugore, ufite umugabo n'umugore, habamwe abapfakazi gusoba abagabo cyangwa abagore. Hii ni sura ya wajane wa kike ama wa kiume. Dusome Zaburi. Tusome Zaburi. Iranze kuganira ayo magambo yombi. Baadaye nizungumzie kwa maneno hayo. No hari ivyigwa byanje byo munsi. Hapo ndipo kuna masomo yangu. Zaburi 68 umurongo wa 6. Zaburi 66 na 8 na haya ya 6. Aha. Yes. 68 umurongo 8. Soma. Biravuze ngo mana ubwo washaga imbere y'ubwoko bwawe. Umurongo wa 6. 68 umurongo wa 6. Sindiyo? Umurongo wa 6. Imana iri mu buturo bwayo bwera. Imana iri mu buturo bwayo bwera. Ni se w'imfubyi. Ni se w'imfubyi. N'umucamanza urengera abapfakazi. N'umucamanza urengera abapfakazi. Imana ibesha mu nzu abatagira shinge na rugero. Imana ibesha mu nzu abatagira shinge na rugero. Ibohora imbohe. Ibohora imbohe ziboshwe. Ikaziha kugubwa neza. Ikaziha kugubwa neza. Ariko abagome bakaba mu gihugu gikakaye. Amen. Bakaba mu gihugu gikakaye. Amen. Amen. Mwakire jambo ry'Imana. Pokea neno la Mungu. Amen. 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 Aya magambo mwari muyazi? Maneno haya mlikuwa mnayajua? Muzamugisoma? Bari abakuru bose ngo barabasa. Mwebwe abatoya mwari muhazi? Nyinyi wadogo mnajua? Muba muno. Wamesema hapana. Muri Biblia. Mko katika kitabu hiki. Ijambo rya mbere shaka kubigisha. Neno la kwanza nataka kuwafunza. Shaka ko mwakira ko muri abapfakazi. Na nimehitaji mjipokee kama nyinyi ni wajane. Mundu wese utari kumwe n'umugabo we. Mtu ambaye hako na mume wake ni umupfakazi. Wewe ni mjane. Biremewe. Ni uitike. Soma muri Yeremia. Acha tusome katika Yeremia. Yeremia igice cya 49 ndibaza 49 afikiri. Yego. Umurongo wa 11. Na haya yake ya 11. Soma. Siga imfubyi zawe nzazirera. Yeremia 49 49 verse 11. Yeremia 49 umurongo wa 11. Yes. Tusome katika jina la Yesu. Biravuze ngo siga imfubyi zawe nzazirera. Siga imfubyi nzozirera. N'abapfakazi bawe banyizera. N'abapfakazi bawe banyizera nzobarera. Imana izikunda ngo hapfe abantu. Imfubyi zisiga. Abapfakazi babeho. Mungu huwa mara moja na sisi na ribi. Watu wakufe na wajane wabaki na mayatima wabaki. Ndashaka kubabwira ko ubupfakazi atari izina ribi. Kuwa mjane si jina mbaya. Baravuga ngo no inyigisho zira. Kuna wamoja wamesema ni mbaya. Ubupfakazi si izina ribi. Bwira mugenzi wangu ubupfakazi si izina ribi. Mwambie ndugu hiyo jina si mbaya. Mumubwire.
none ngawe kanimba riri none ko murabafite nimubazane kama ni mbaya mko nao mubwire ngo ubupfakazi si izina ribi yego ya isi dunia icyo bita isi dunia icyo bita isi kile tunaita dunia ni uruvangitiranye rw'ibyiza n'ibibi ni mchanganyiko wa mabaya na mazuri. Iyo hatabayeho ibyiza n'ibibi, kama hakuna mabaya na mazuri, tubuze uri mwisi. Wewe hauko duniani. Niba turi mwisi, kama tuko duniani, twemera ibyiza n'ibibi, tunakubali mabaya na mazuri. Hanyuma kubizera Imana, lakini kwa wale wanamwamini Mungu, zose ngo bigafatanyiriza hamwe kutuzanira iki? Ibyiza. Yote anatuletea mema. Rero nukuvuga ngo turi mwisi ibirino zose kubizera ni byiza. Tukikuwa duniani yale yote kwa wale wanaamini ni mazuri. Icyanditse muri iki gitabo, yale ambayo yameandikwa katika kitabu hiki, icyavuzwe n'Imana, na kile ambacho kimetamkwa na Mungu ku buzima bwacu, kwa maisha yetu, si kibi, si kibaya. Bwira mugenzi wangu ijwi ry'Imana siribi kuri wowe. Neno la sauti ya Mungu si mbaya kwa wewe. Mwambie ndugu yako. Murakishirwa ariko umeokoka kweli? Munaokoka? Yesu ni Bwana, Kristo ni umwami n'umukiza w'ubugingo bwanyu. Mukubali basi yale Yesu amewapea. Mwakira ivyo Yesu yakoze. Mwakira ivyo Yesu yabaha. Mwakira ivyo Yesu, pokea yale Yesu amewapea. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Nyabatu akira. Pokea. Yes, shukuruni Bwana. Na umshukuru Mungu. Imana, Mungu yabwiye Abanyisraeli, amewaambia Waisraeli, arababwira ngo muri Egiputa walikuwa Misri, arababwira ngo ndashaka kubacungura, akasema nataka nikukomboa, ariko simbakura mwisi, lakini sitawatoa ulimwenguni. Kuko iryo jambo yarivuze mu gihe cy'Abanyisraeli, kwa sababu neno hilo alisema katika siku za Israeli. Alibwira Mose, akaliambia Musa, ngo alibwira Abanyisraeli, ili alinenewa Israeli. Yesu yongeye kurivuga agiye kuzamuka, azamutse ageze mu ijuru. Yesu alilitamuka alipopanda kienda mbinguni. Bibiri itubwira ngo yarashitse abwira Imana ngo abo wampaye ngaba ndabafite. Amemwambia Mungu, wale ambao umenipea niko nao. Ariko sinsabye ngo bakure mwisi, lakini sijaomba watowe ulimwenguni. sabye gusa ngo barindireyo. Nimeomba walinde huko. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Babashe kubona utofauti w'ibihe, ili waone utofauti wa nyakati. Nukuvuga ngo isi igizwe n'ibihe. Ni kusema dunia inaundwa na nyakati. Isi neza iba umubiri ni mubwiriza ibice bitatu. Dunia iko katika Mhubiri sura 3. Niho uzosanga isi. Hapo ndipo utakuta dunia kweli. Izivuga ngo habeho igihe cyo gupfa, inasema hari igihe cyo kuvuka, hakaba n'igihe cyo gupfa. Hari igihe cyo guseka, hakaba n'igihe cyo kubabara. Hari igihe cyo gutera, hakaba n'igihe cyo gusarura. Hari igihe cyo guhoberana n'igihe kitari cyo guhoberana. Timwabibonye hano nyine corona ndi yaje kamibuza abantu kuramuka. Simeona katika kitabu hicho inasema kuna nyakati ya kuzaliwa na kufa, kuna nyakati ya kupanda na kuvuna, na nyakati ya kusalimiana na kutokusalimiana. Mumeona juzi corona ilikuwa, watu walikuwa hawasalimiane. Hiyo ni yose. Hiyo ndio dunia. Bwira mugenzi wangu hiyo ni yose. Ambia ndugu yako dunia hiyo. Yesu Imana ibwira Abanyisraeli, Mungu akawaambia Waisraeli, yabwira ngo ndashaka ko mubaga umwana w'intama, narabivuze n'iyinga. Ninataka mchinje mwana kondoo, muurye wose na mkule wote. Umwana w'intama yababwiraga, mtoto kondoo alikuwa akiwaambia, yazashaka kubereka ko Kristo azaza mumurye. Alikuwa akiwaonyesha Kristo atakuja mkule. Ababwira ngo bafate umwana w'intama, alikuwa akiwaambia washike mtoto kondoo, bawote, bafate n'umugari, umukate, washike na mkate, barishe za nyama, wakule na nyama hizo. Aravuga ngo bongere bazane n'imboga uchungu, imboga zisharira, na walete mboga uchungu, izo zari ku ruhande, hiyo ikuwe kando, nono basisane nazo bazishira, nayo walete hapo, baze kuzirya.
wa kule. ivyo vyari bivuze iki? Hiyo ilikuwa inamaanisha nini? Imana yari ivuze ngo Mungu alikuwa akisema ndabacungura, ninawakomboa, ndabakura mu bubata bw'ivyaha n'urupfu, nitawatoa katika utumwa wa dhambi na ariko mauti, simbakura mu mubabaro, lakini sitawatoa katika uchungu. muzobabara. Mtapata uchungu. Muririmbyi umwe yararirimbye, Mwimbaji ameimba aravuga ngo ndacyabona ibimbabaza, akasema nitapata uchungu haracyari ibindusha na yale yanichosha, nyamara ubwo turi kumwe ntacyo nzoba. ingalao tuko nawe sitakuwa kitu. Ni wowe mutima. Aravuga ngo ariko ni murya uyu mwana w'intama w'Imana, akasema mukikula mwana kondoo wa Mungu, ni murya Kristo wese, mukikula Kristo, mukarya ijambo, mukate n'ijambo, mukakula mkate neno hili, rikaba muri mwebwe, inaingia ndani yenu. nubwo uzohura n'ivyo bikubabaza, ingalao kumbane na shida hizo, ntacyo bizogutwara. haitafaa kitu kwako. Umuntu wariye Kristo, mtu ambaye amemkula Kristo, umuntu ufite ijambo ry'Imana muri we, mtu ambaye ana neno la Mungu ndani yake, ntacyo ubupfakazi bumutwara. ujane haijatisha, arabwakira akanezerwa, agashima Imana, anakubali na anasifu Mungu, kuko Imana niyo itanga umugabo, kwa sababu Mungu ndiye utoa kandi niyo imutwara, na Mungu ndiye urudisha. Imana niyo itanga abana, Mungu ndiye utoa watoto, kandi niyo ibashana, naye anarudisha. niko Yobu yavuze. Ndivyo Yobu amesema, aravuga ngo ni wewe wampaye, akasema wewe ndiye umenipea, kandi ni wewe ubasubiranye, na ni wewe umerudisha. izina ryawe nirihabwe cyubahiro, jina lako libarikiwe. hari abantu batazabemera ibintu, kuna watu ambao hawakubali mambo, nico gituma baza basara mu mutwe, ndio maana wanachanganyikiwa, nico gituma batazabiringira Imana, ndio maana hawamkubali Mungu, nico gituma baza bahahamuka, ndio maana wanakuwa na trauma, kugira ngo mutuze imitima yanyu, kwa sababu mutulie mioyo, kugira ngo muhezagirwe, kwa sababu mbarikiwe. nimwakire ko muri abapfakazi, kubali ni wajane nyinyi, nimuvyakire, pokea hayo. amen, Amen. tukazuja kwivuga ngo uvuge ngo jewe ngo usinkira umupfakazi, uri umupfakazi. Mwebwe muri abapfakazi mwabakecuru, usijitambulishe ukisema mimi si mjane, wewe ni mjane. amen, Amen. amen, Amen. mukaza mwegekaho koko murabesha, munadanganya, mukaza mumesha mwarakijijwe, na msidanganye, kandi kindi muza muritinya mukaryanga, hamkubali hiyo, munakataa hiyo, muza muritinya. Hoyaye gukura so kukuraho umugabo, kuwa mkuu mundu ndiyo kura ngo umugabo abe arabu, haimaanishe kutoa mume. Kuna mara wametuambia tusimame huko, wakasimama. Nimesimama siku ya kwanza, ya pili sikusimama. Kuberiki warakosha, kwa sababu nimekuwa nikiona watoto wadogo, nikisema nisimame na watoto hawa, nikasema na Mungu anaweza ni uko wicaye niho Imana yakugaye ariko guhaguruka kukaa ndiyo Mungu hajafurahia, lakini kusimama ndiyo Mungu anafurahia. Yego, sababu najitambulisha wewe ni nani, unakubali kile ulicho. Sema amen. Amen. Igituma umuntu atabasha kugera ku migisha yiwe yose, kinasababisha mtu asifike kwa baraka zake zote, ni gihe yanze kuba uwariwe, ni kile mtu hapendi kuwa yule ambaye huyu ako. Iyo ubonye wanze kuba uriwe, ukijikana, uzomenye kutazashikira imigisha yawe, ifikiri ya kwamba hautafikia baraka zako. Biblia inavuze ngo numugabo ni se w'imfuvyi, Biblia usema ni baba wa kandi ngo numurengezi urengera abapfakazi, nani yeye niwanga kwitwa abapfakazi Imana ntizokurengera. Ukikataa kukubali, Mungu hata Imana ntizahagararana nawe, Mungu hatasimama na wewe. None uzobiki sasa, utakuwa nini? Nyabita muzobiki, utakuwa nini? Niwanga kuba umupfakazi, ukikataa kuwa mjane, bigatuma Imana itazi wawe, na Mungu inasababisha Mungu asikuje kwako, kandi udafite umugabo, na mara tena hauna mume, waramushinguye na umemzika, uzobiki, utakuwa nini? Murabiki, mtakubali hayo, kubali. Murabiki, mubonye mubayiki, mubonye ko mubuze
Si mnaona unakosa pote. Ijambo rya mbere nshaka kubigisha. Neno la kwanza ninataka kuwafunza. Bikuye mu ijambo ry'Imana. Nikitoa katika neno la Mungu. Nukwemera kuba umupfakazi. Ni kukubali kuwa mjane. Kuko waramushinguye. Kwa sababu umemsika. Ufite amakuru y'impamo. Una uhakika. Kutakiri kumwe n'umugabo. Kwamba hakuishi naye mara tena. Wewe ni mjane. Igisigaye. Kinachobaki. Yesu azabane nawe. Yesu aje akae. Utemera kuri umupfakazi Yesu utazabana nawe. Kama hujakubali Yesu hatakaa na wewe. Imana atazabana nawe. Kama hujakubali Mungu hatakaa na wewe. Nawe hagararane nawe. Mungu atasimama nawe. Nuko wabaye umupfakazi. Ukiitika ya hayo. Amen. 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 Mwemere ko mwafaka. Mkubali leo kwamba nyinyi ni wajane. Imana ibamugishe. Mungu awabariki. Amen. Amen. Jambo rya kabiri. Neno la pili. Abantu bazagira ngo nibo batabasuzugura. Watu huwa na fikiri hawatakupuziwa. Tamfakazi wasuzugurwa kiretse yisuzuguye. Hakuna mjana anaweza puziwa ingalawa jipuzie mwenyewe. Kugira ngo umupfakazi yikure igisuzuguriro. Ili ajitowe hiyo kupuziwa. Imbaraga z'umupfakazi. Nguvu za mjane. Aho ziba. Mahali zinakaa. Nukwizera umwami Yesu. Ni kumwamini Yesu Kristo. Iyo umupfakazi yizeye Imana. Mjane akimtumainie Mungu. Iyo umupfakazi twaganiriye n'abana banyu hano. Tumeongea na watoto. Batangaye. Wameshangaa sana. Barusha baratubwira ngo none ko Imana ibaye se. Wamesema kama Mungu ni baba wa none mwebwe mugifita ababyeyi. Wakasema sisi tuna wa baba. Ngo mwebwe muba Imana ibaye kwigiye wacu yose. Akasema Mungu ameenda kwetu Mungu. Barababwira makuru nimugoroba. Watawaambia habari jioni. Naberetse kundi Imana ari se. Nimeonyesha gisi Mungu. Zanditse muri Bibiliya. Mungu ni baba wao kutoka kwa Biblia. Bagomba kuba bafite amasura yabo. Bafite amavensi yabo, bafite igice cyabo muri Bibiliya. Wana vasi zao katika Bible. Aho bagomba guhagarara bakicara bakahaba bakatura bakakurira bakakorera imirimo ikomeye y'Imana. Mahali watakaa na wanatendea ubufuzi. Kazi za Mungu katika mlima huo. Ubufuzi muri Yesaya. Mlima wa ubufuzi. Mlima wa mayatima ni katika Yesaya 25. Babitahanye bo twavuga. Wameenda nao. Banezerewe cyane none. Wamefurahia sana. Kunti Imana ari se. Jinsi Mungu ni baba wao. Noneho batangazwa nuko abandi basigaye gucyo ndanda. Wakashangaa jinsi wengine wamebaki hivyo. Abapfakazi nabo kugira ngo bayikure igisuzuguriro. Wajane nao ili wajitowe hiyo kupuziwa. Umupfakazi usenga Imana. Ni mjane ambayo anamuomba Mungu. Umupfakazi wubaha Imana. Ni mjana na mutii Mungu. Ni umupfakazi wizera Imana. Ni mjana na muamini Mungu.